Nekethikatho na ntune mutegerero TV wega no tubakona kanya kugwatanira na woni kiri weru njuma thaa 3 twine chetu festival season 2 ni date tariki 8 mweri June mwaka juju ichindire tigiti ya mambura jeje Kemero wa scan QR code eje na uchoke bioria nikienda wigwatira tigiti kana witakire mutandao jwa weru digital.co.ke. Ntukoya na Rais Ruto na arekerete mukondo jwa iri jwa kigina kya nyota bilioni 3 ikirigirwa kuguna nthuke mbithe ngiri 120 na ijire bakiaria babangi banthuke mbithe baba bakiuga ni bonete utethio na guchukirio turone gukurukira kigina giki ona riu akenya na boni bethiritwe bakirita ugambi bwabwe giembe cheji pomo bakioneka gukenera mubango juju na bangi kwaga kujwa mbararia na nikyo gorobana ro tugukuria maoni jaku ni jari kugukonia mbeche iji chia nyota utukubona ro turikuria atiri maoni jaku ni jari kugukonia mbeche iji chia nyota rane about 23578 ndio namba yetu ya SMS nkuruki na uthiro gitika gichoka gya kukurukira mitandao yetu jwa Facebook na jwa YouTube araturi live kana wenda imwe kwemwe kagitene gaka oni mitagwanti nyari Kenya jani jamoja tukubanganirityo tukubana arua kirinte tochieto Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akariba nkobo kugwakira bakwenda ne kuona orichinguge kuma kiri thirikari. Akariba bula pesa kujuranikia bakia mukoromo kuragwa ntereu. Kigina kenyota mukondo jwa ere kuruguru wa onde siasa chekiri mara ithondete mambure nejaja ntere chedrakanithi. Mitheka mzalendo kumeneria mbunge ni gukurukia rwa kigina rwa 2026. Teto cia weru. Kugwata geni okaire Purity Richard no monanire wetu wa mathithia. Tukianjiria ntito chetu akariba nkobo ni bataririte batenganiri na batekuona gitumi gya kibao kiragiye kimwirigene jo gutonya stage ya nkobo kiraki andika njira ya kuria ugoti bakiare bugita kirebo bondi ontubotina gitumi na mbeche wiringe tumirwa kire kwagirithia kinya barabara taunine nibetete na mbere na kuga kire agavana mutuma kuthithia ne guchienda kire akari na gute utethio bakuona onde bakiuga batina witike no tongeria bwawe na no kabeterete 2027 kenda bamwania mutugikare na ripoti je. Mwako jujuju wa kibao kia thirikari ya Meru gikionania uria mukariomba kuria ugoti bwawe giaki nkubu njira ya gukuruka stage nene nikiretete murutira kiri bamwe bakari bakionania kuria kunganirwa kwao nikyo bakiuga Antoni abarengi akirwa kyo kaba barengi thithiro no kinya njira imwe mono bakiuga ugiakiri njira uyo judi marinya bakiuga no ngabana ntwethi ago chendende batukona mirandi ya witina mbere kuma kirithirikari yawe ani ngurigara nante mutuma kwigemia nkobo na barabara cio nditie na aja uju utiko kino barabara ya ngobu yangana te ngombe utita nyingi ndene Meru kaunti ethuki ya ngobu na ikwamba iba ngobu ri na kuthithia barabara mo ngobu iburu kubuna bata iburu kubuna bata kana uko no are weto gatura tutam na ndakura mutuma ndukura goje biara biu kari ukiuga tutam na ngobo to kodithia biara biu atokabigita turatere miaka ire tukiuga igwo kabwende nyago tebua miaka egwire anucu na gore uri nyange na kwiringa ambicio uri kwenda na njira no kuona kiwa ukiongo kiambi ingana te ngombe rio mwirika jwa arakuja kuoja mbecha ntuko cionde imarinya rio mwirika jujungwa na ngari kigwatawa gavana ure twino thai te gavana imufano jwa gavana onto tiomba kweja gwaka kibao ikiraja na barabara ero gwaka ikario munda mitaro emwe thai ingeni nyankugoje na no turi oti muntu jau ariona mbe acha gwaka ibao na neuke bao wona kura jatone tentera boba geta biashara barge kore ogoti kubo jankondo kwiro ogoti bo kuga turie
wona mbure ringa nde marinyaja jate didetwe barabara ichi yanko boite didetwe ote kwa tukara kumira u na kibao kiu wono daga na tuto no uendrete uthi gukuthia kibao kiu atukameburacia ndu tukikure kiumia u mudiene ne akaribara bakuonania bagitete bia unotongeria bwanga bananto edingia bakiuga no kabeterete kithurano twitite bethera bakimwania etara onenga bano tukathura nyuma mwaka yo mwanuchu murungu ri kurundera ukona ngubwe kario paradise no ndogo tengu kiwini na kwa wimbo no kwewe kwerwa tochwe mtu mwega 2027 utekeona kwanza nyate ko thuri ugo ni imbati orire koro karaiba une mama nyambirerene nda kwera mwaka jujunge twakabana ndebene keripotera ndeto shewero Juma reakwari twani mutuge kare akariba bula waso wodi ne bula pesa ni batigina kimako nyuma ya gotrima mukuru mwe ni mukario wo tukuoragi ni antubate kumenyeka kuringana na chibu wantereji ni atemututigi atirimi barabarene arabethire bagita mabisaba borithi kenda kumujukia karina bo bagiteta ni wagage bo karia burabonekete kurumira antereji bantamurangiri na kurikithia ni kirigana akimakanio nture ne bula waso bula pesa wadi nyumento murume umwe ure ukwirikana ni mukaria wo tuko kwithiro akwite gukirikana kora ya akirikithio ntobo chibontereji no riti akari kwithiro bari ritho riria bagwitwo tuko na bare bakoroka gwita ngugine kaida. Asubuhi ya leo tumeamkia mzee mmoja ambaye ni watchman hapa area ya Puruman na tumekuta ameuawa na watu ambaye hawajulikani na tuko hapa na askari, ripoti kwa askari ili tungoje DCI wakuja waangalie kwa sababu wenye wamemuua kwa sababu wameuawa usiku. Kwa hivyo mimi kama area chief ni tunatahadharisha watu kutembea usiku kwa sababu sasa huyu mzee ameuawa na ameuawa na watu ambaye hawajulikani. Kwa hivyo na wenye wamefanya hao wakora wamefanya hiyo kazi ya kuua mzee bure ambaye ni mzee anajifanyia kazi yake ya watchman. Siku sasa zimehesabiwa. Bakiaria karibo ugite kwina ongere kubwa wagibo karia ntere na ici baingi bakiyo kinya muthenya barigici na ndi bakiromba borici kuthithagia patrol ntere na ici utuko na kinya muthenya. Tangu 2022 mpaka tangu tuchukue mpaka election ya 2022 mpaka hapa hatujakuwa safe. Kwa sababu hauwezi enda kwa barabara, hauwezi enda past 7. Tunarudi ile mambo ya 1998, 1996 kukuja mpaka 2002. Hii ndio ile mambo inarudi Isiolo. Na niseme ya kwamba Isiolo imekuwa mbaya kuliko Nairobi, Isiolo imekuwa mbaya kuliko Mombasa. Mimi hii kitendo naona kila siku ni kitendo inaniudhi na hata sisi watu wa Bura inatuudhi. Sababu kila siku kila saa tunaona vifo. Na saa hizi ni kama huyu mzee amekufa, lakini kesho hatujui nani mwingine. Inaweza kuwa ni mimi sababu mimi ni mwendeshaji bonda naenda kila pahali usiku na inaweza kuwa ni mimi ama mwingine. Sasa ndiye naomba serikali tuangalie na wasunguke hata huko ndani. Watuangalilie hii security jameni. Ninawasihi maafisa wa polisi na pia serikali yetu iweze kupiga ndoria hasa wakati wa usiku. Nikiripotera nteto chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Rais William Ruto na arugoretie mukondo joeri jo wejani bwakigina Kenyota kirinduke mbithi arankurukia ngiri ganara 20 bakaguneka na njira kwa mukirambe cheji ni mambrajara jathithikirite muchine munene jo Nairobi nduke mbithi baba bagikinyana namba nene kukujira untu bobo. Rais Ruto akigwa kinyani barumirite gukiria mugongo jo anthiguru gukurukira kigina giki bakunenkanira kenda kuringanje kinduke mbithi. Anthony Kathenya na ripoti. Keni ni kia michezo kia ulinzi mji munene wa Nairobi. Kukaribisha rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Rais William Ruto agitongagiri mambura monenkaniri bwa kigina kia bilioni 3 kiri mwana ngiriga na limula 20 Kenya ngima ndani ya mubango wa jiro wa Nyota o kimwana gikino kigie muji ngiri 25 mbesa ile leo kinyita ngiri 50 nyume yako nenkero ngiri 25 kiri mubango wa mbele. Your Excellency, in 3, 2, 1, achilia pesa!
abiashara kumantere nkurani ja Kenya na barabagunikite kiri mubango jo leo bakiumagirio mne na ukadha na kwelide Blossom City mitolele yao. Nilikuwa na existing business ya Yes. groceries. Ya grocery. Hiyo 22,000 nilitumia nikaboost hiyo business. I'm going to buy a recording mobile phone that I will use for marketing. Yeah, I'm a salonist. Bado natengeneza nails. So nataka kuweka vitu za wasichana za urembo. Rais William Ruto na ulele idite keno kia nyume ya kurugule mubango jo ni alutite watho kiri Ministry ya Cooperatives na MSME kwa mbili mubango gutikira ntu barabagunikite kiri nyota ni bakono tungata bwa thirikari batikuona thina no iko. Waliwaambia hiyo pesa ni kidogo. Waliwaambia haifai. Nyinyi kupitia kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, mumetuweka madaha. Sisi leo tunawafurahia, tunawapigia salute. I further direct the Ministry of Cooperatives and MSMEs Development to establish a national Nyota identification mechanism so that every beneficiary can seamlessly access government services, incentives, and opportunities designed to support enterprise growth. Rais William Ruto akidijana mbena kweli kundi bya thirikari bionenkaniri bwa kigena ta Uwezo Fund, Young Enterprise Development Fund, Women Enterprise Fund na Kenya Industrial Estates bathondeke mubango nenkaniri mukoba kiri ya biashara babanini kenda bathina mbere gukiri biashara jao. Rais William Ruto amunogu niongelete kuga biashara babagunikite kiri mubango jwa Nyota bakaye bile kule permit jia biashara kiri miaka ilijete ni thirikari ja county. As business grows, they require larger financing, better equipment, wider markets, and stronger partnerships. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Kungena ku CS Geoffrey Ruku na atongere bangi ba thirikari ni bamenerete barabatenganiri ne kigina kya Nyota kiria ntukia naro akirekeretwe kwa kagita kajaire akiari ari county ya Tharaka Nithi. Ruku ugite kuri na ukuje bwa kungana bwa kuonania utethio barababa inge ba Kenya bonete kumana na kigina giki onde una atari tenduke mbithi barabara ikite kwa mukirambe cheiji guchitumira bwega kenda gwitana mbere guchiukiria. Nicholas Chibare nwewe na Antetoije. Tayari ya yuthi kuma kaunti ya Embu na kaunti ya Tharaka Nithi na ya Meru bakiruta moko jibura mbecha acha Nyota ithiete na mbere kubatethia na baraba kweyagwa ntugo ya mbere ya muthi na bakionanagiria gwiregiro bobo kibiashara. The first startup capital yenye nilipata nilinunua incubator ya 128 eggs. So currently hii pesa nimepata leo. I'm planning to go and buy a good solar panel so that ile incubator itumie that solar panel. Ni gukenera bino cia Nyota ni gutuika ni gutethia kuri biashara ciako. Tabuni na murandi wa kurithia ngurwe na nguku na simo kiosk. Nyota ni gututethia muno kwina mama lumetwe mavijana wenzetu nitupotete kuandikwa na tuandika nginya nzima ge bado kile biashara ito kuruta. Ende Minister wa manto megiorongamiri ba thirikari Geoffrey Ruku na kujirite ati Mount Kenya East ye na kaunti ithatu ikaithirwe kiona chiringi milioni 154. For the first time in the history of Kenya, we have had a government that has come with a project that is directly affecting the young people of this republic. Ile pesa leo serikali ya Kenya inapatia vijana zaidi ya 122 bilioni 3.06 billion in 47 counties of Kenya to empower the young people to start businesses. Tumeweza kupata shilingi milioni 41 ambayo itakuwa pale Embu County kupitia vijana wale wako hapa Embu County. Vile hapa Tharaka Nithi County 32 million Kenya shilling kutokana na mpango ya Nyota itakuwa na hawa vijana wa Tharaka Nithi County. Na pale Meru County kutokana na mpango wa Nyota
tutakuwa na 81 million Kenya shilling. Atongore baba thite na mbere na kumeneria ambecha ino Nyota bariuga ambecha ino ikuthi na mbere na gutethia amuno mugongo gwa Kenya amuno mbeo mbithi baraba thite na mbere na kuuneka. Vijana, hii pesa mnaambiwa ni kidogo, mnapatiwa. Kuna wengine wako huko nje, unapewa kidogo, wao wamepeana ngapi? Tunaelewana watu wetu? Wao wamepeana pesa ngapi? So vijana, mimi nataka kuambia, you have a government that cares for the future of this country. Wale wengine ni uongozi wanatafuta haraka. Wanakuambia 50,000 pesa kidogo. Ni pesa mingi ya kuanza biashara na uweze kuendelea namna hiyo na ukuwe mtu ambaye ni tajiri katika taifa letu la Kenya. Mmeanza safari ya kuwa nyinyi ndio mtakuwa mnaajiri watu, hamtakuwa mnaomba kazi, mtakuwa mnaajiri watu. Beneficiaries kutoka county, na najua that is the same position ya Governor Mugomi na Governor Mutuma kule Meru, because we made that commitment mbele ya President pale Meru. All licenses and fees is waived for all the Nyota beneficiaries. Tuweze kuendelea vizuri na biashara zenu. Kuma kienini kia Kirobia Chukaiga Bang'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Mambure ojo siasa cha Kirimara nichionekete kumira CS Ruku akiwa Kirimara yetethirwa gikigaũka na ondeu na ikietie muigwe kiri rutere rungi rwa Kirimara akiwa kwa miaka rutere rwa West ni rwithiritwe rukiguneka na mirandi kathumba ire abatere kuguna Kirima kionthe no rite rutere ruru na ndikinyaru gwikia Rais Ruto na munini wawe Ngugi kiri kithurano twitite Nelikithenchi na ripoti ije. Ni Kirima mburaja kweza na kigina kia Nyota mukondo joere kire kaunti cia Embu, Meru na Tharaka Nithi kienine gia Kiribia, siasa cha Kirimara shikionania gochacha. Na wakati tunasema Wameru si wa Kikuyu, hakuna mtu tunatukana. Mumeru sio Mkikuyu, Muembu sio Mkikuyu, Mutharaka sio Mkikuyu, Muchuka sio Mkikuyu. Sisi hapa tumefinywa kwa ikona, tukafinywa mali yetu yote ya ikona ikakuwa inaenda kona ile ingine. Wakati ya mali ya kona hii kufika kona hii ya mlima ni sasa. Atongeria mwanyaba kiromba thirikari ya Rais Ruto kugwatwa mbaru na kumwenenkera kura mwakene jo 2027 kenda gukweria munyinko jo nene nyuma ya gutonya utongeriene. Tuna vita na mtu, but this time round we want to be looked at as the people of Embu, Tharaka Nithi and Meru. That is what we want. We want to be judged by the number of votes that we shall give President William Ruto. Ndio tukiitisha viti za waziri tukue tunajua ni kura ngapi tumempatia William Ruto. Tukiitisha viti za PSS tuwe tunajua tumempatia kura ngapi kama watu wa pande hii. Nawe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki agitetero na njira nene baingi bakiuga niko kanyire bakwini akagitene kanande. Yule ambaye anakazirika akazirike peke yake, aweke makaziriko mbali. Lakini kama watu ya kona hii ya mlima tumesema tuko na naibu wa rais ambayo tunaweza tembea miguu kutoka hapa mpaka kwake nyumbani, na hatutaitikia atukanwe na mtu yoyote, hatutaitikia andunishwe na mtu yoyote. Tunajua wengi wamemundunisha, wamemuita manjina, wamemuita soprano, wamemuita Mr. Yesa, wamemuita sinjui Sofia, wamemuita manjina ya kundunisha. Tunasema Professor Kithure Kindiki aheshimiwe. Na njira enkwe bakiuga ni bakamerere okagitene kanande zarojo za kaibanga kanagoshiareria. Tukamue hii kwa ama tungoje ya kesho. Unajua kuna wengine naona wanatembea wako na maneno mengi, wanasema serikali ni mbaya, serikali haijali vijana. Nataka unionyeshe serikali yoyote ambayo imepatia vijana startup capital kama ambao tutapata leo. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi.
Kurulikania kiuria gitu tukubona ara tugukuria moni jaku ni jari kugukonia Nyota Fund moni jaku ni jari kugukonia kigina kia Nyota ibega nonto bantu meri chaku kurukira 23578 na kinya kiri mutandao ja Facebook na YouTube ara turi live hakagite ne gaka ukoriro gwitana mbere gututumira cio ngetana mbere guchithomori gukinyira metha yetu ya nteto muri kirimo dakagwa let them give everyone just like Hustler Fund arugachie jano ke mtu onde ti dukembe vyake kana barambuga bombe takudhara bakiromba na Maurice Kingston akauga 25k kwa hii maisha ni kama ile 500 ya Hustler Fund. Haya itanambira kwithirwa ukiaraniria na bautu atojokie kagita kangi gakwithirwa tukinogwa kana kumeria matani ni twachokera ni Gachagua kanora ni mutongeria wa kiama kia DCP kwithirwa agitariria ati na witikio na kiama kia DCP kiama kia IBC ni nyuma ya kagita gate kuraja ukebebia mutambo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia niki hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha, mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweja kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E.
Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi ndio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui byangu kuchiankara na byangu kuchiaku thinja. Boja thatu tigira ngo kuchiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheri nguko chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Surudia ndo ni sound. Joy Max Animal Feed. Chokere nkatho che mwanya mutegeri no ntuba kuona na gwitana mbere kurumira nteto che werunju matha ithatu tugichokera ori narwa kwa igitare jaire kigina Kenyota kirekerete kirinthuki mbithe na ndi akenya bari na uge gukonia untu bobo bamwe ba Kenya bakioneka kwaga kuona utethio bwa mbecheji na bo bangi bagitariria mawega jaria bamukirite narwa niro rais ethiro akirekeria nkurukia bilioni 3 cha kigina giki kirakirigeri kuguna nthuki mbithe Kale Mutembei no janitie maoni jaja. Gisunse kia kaire kia mubango wa Nyota kia bilioni 3 kiria gikwirigirwa kubaguna ayuthi 122 gigicokera ntuku ya omde. Rais atongoretie mubango kaunti ya Nairobi keni kia Ulinzi Sports Complex. Sema Said. Salama sana bwana president, labda pande ya US. Niko sawa. Pande ya Mai niko sawa. Imeweza. Sawa sana Mtunguyas. Ayuthi bari na iroto mirandi na biashara iria bangienda utethio wikinyaniria na baria bagunekete ni bagutariria rugendo. Nilikuwa nafanya na certain CBO where I can provide with a room where I can start a small cyber business. And for those who know, cyber business is kind of expensive because hizo equipment, computers nini, but wakanipatia zile second hand zenye ziliko already in. So nilikuwa na utilize hizo before nikapata ile the first disbursement. With that nikajiimprove because nilikuwa natoa picha zingine inakaa mtu wao ni poa. Yaani unatoa picha lakini unaona hizi picha. Barana boba kwiririria kigina giki bare na juria nkabo. Onde wa apply mbecha chenyota. Ndaiterwe ntatumiro message otebyo ndrona inyambi nya message itakinyageni. Mwanka thai kambika kwa ana baitonga ibobona mbecha chenyota. Antoba nene thirikare na bena connection ibobona mbecha chenyota. Bange ni bakwigwa kigina kia Nyota ni kinini ni untuturo na uri iguru. Bora thirikare kirete taxi nyinge ke Kenya
Etebo ambro tete no ngoka la 500 dai etemiakura dai no ka eka biashara mtu anjira na 500 etomba kurankala no ngakireti kankala dai 440 nyanya kilo emoe itu 140 karagira kaweta braka kambake tikako kamata idhiria 140 so au kani Kenyans ame kwanjireu so etare na maana etare na impact ke mu Kenya yare tu mbeja cha kunywa chai na mandazi kuri bare anaboba kwiririria muno kanya kao gakinyaba umba kwibanga program we nyota onin kona ne agirite onto kaile la most of the youth bara banenkero batumira na njira nje ya ibombete otethuka no ndundu ngiri 22 imbecha inyingi no ndundu kaile la maisha na ya tu inayo okay kwa average bobo ya ngiri 22 no ritengo inene na murungu ametethie kombo kura so murandi wa president nyethe ibere phase 1 phase 2 onta ginyelero phase 1 ka phase 2 ende kuromba thirikari ya extend phase 3 nekenda batu tutombo ginyelo to youth tombo ginyelo na tombo tethuka kiuria riu ni kiria yuthi na Kenya kithirwa thirikari ya Kenya ni kurutha bwa kung'ana gukiria yuthi na yewa mwanya iria bari na bio najua una strive yeah si kama siget ati ndo drive true sija forget ile ndai udrive ama ni ile jet sijui luck uibribe ndo place hiyo bet day and night una grind asubuhi una cast net na kwa raha uko blind family needs zikuwe kiripotera Nteto Jaweru rietwa riakwa ni Caleb Mutembei. Pwega sana Caleb. Mathiko jako nogokia Bishop Gichunge nijaremete gwitana mbere bwega ureja kubangiri nyuma ya siasa kuoneka kugwata muthutira kiri mambura jau nyuma ya baraba kuira giti kia usenita kwaria kagitaka baraba kwenda kia mubunge wa Mwekuru nigakinyire indi mantu jarega gwita bwega bamo bakioneka kuringa gituma na kuganira igeria ria mubunge Taitumu gukiria mwingi nireremete arena ndengari ya kukamata mututi yuma rukire na eta kunogokwa na bantu bakiambiria kuthangarana Duncan Mwathi no karima mburene jaja kunogokia MC Uju wa Ukabere. Ondoka karibu na gereza wewe. Kaeni mbali huko na miji yenu. Ondokeni tafadhali. Imathiko maura wari MCA wa mbere wa Keria Ng'ondu Bishop Ambrose Nunu maramanjirie na mutaratara withire lakini nyuma ni gicanga kianjirio kujirwa nyuma ya muthomi na musiasa macuguma kunenkerwa kanya kuri wanasiasa beto kuri mantu yange tutiarira cha muno ria tukiara cha muno rutererwe turakirima kamera na kuona thirikari county Meru ekwambiria kuingilia kirima kamera na antona thirikari ikiingilia kirima kamera aragutuikire kuma gutire musiasa akaria nonto siasa cia one term na two term cianjirio kujirwa ukionekana kuthimana katharikire gite kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru. Sorry. Asanteni sana. Wacha. Tunyamaze tafadhali, tunyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Nontu bomeneretwe ni atongoria mwanya baria gwathinjiri ba Murungu na na siasa. Ninkuanto bethera baina nidhamu igitera to mathikone. Muno kiri wana siasa baraba kujana na anto bama baraba bakureta vurugu. Babureta kureka nikenda tukethura twine itarire yari atwingirite mama betu. My partners ke siasa bito mabona tugenda watho twanya mantone ya ikuthangalana cia events bangi ni gathiria nondu kwibe ya nanguns kwibe ya babangi tenteto cio na kinya bana nabo bakwewa mbesa inkai kenda bathangalania kintu ntu event ye bangi boya inkuba tathari kinyabo ibamenye ni ndhe to bagocoke nyuma nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi.
Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na arĩrĩtie kiama ithurano na mĩanka IEBC onde kithurano kinini kia Olkalau kirigiri kuthithika kiumia twitĩte akere. Gachagua nonekete kwaga wĩtĩkio kiri kamĩtĩ ije ya kithurano akiuga nĩ gũkaratake kwendera rũtere rwa thirikari. Nongerete na kuga kiama ije nĩ iremi ngugi yao bwega bagitegera kinya ithurano biao mbere bia Malava na kinya mbere North. Phineas Imana na ripoti ije. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na arĩrĩtie kithurano kinini kia Olkalau na aronekete kumeneria bukathan kiama ya ithurano na mĩanka IEBC. Akiaria, Gachagua augĩte kinya kwĩna njama ya gũtĩria kithurano ki akiwa thirikari nĩrĩkĩtie wĩkwo kwa bochamba wa DCP Ntereyu. That's why police officers are there in plain clothes. They want to cause violence, they want to cause mayhem. And then the con on Monday can postpone the by-election. I want to tell the IEBC, if you postpone this by-election, you have lost credibility completely. You will never recover. And you will have no more authority to tell the people of Kenya that they can trust you to conduct the general election. Oriu naritete mukana na kwa IEBC eke ya kulwa na ya tiria kithurano kiu bobo kadiria wĩtĩkio kiria Kenya na batithira nindi bagĩtĩka kia IEBC no ĩthiĩ na mbere kithurano kia 2027. That you cannot deal with the rogue ministers and PSs in one constituency. How can you come and tell us that you can manage a general election if already you are developing code feet? But they are not developing code feet. They have been told to postpone Olkalau. And for William Ruto, let me also tell you. Gachagua nonanĩtie kinyo chamba wa DCP kũiyũkia gĩtĩ kĩu akiuga atĩ ũntũ bũu nĩ kĩrĩbo na nĩkĩo nonto batĩrĩte Senator Methu Nteru ethira agĩteithagia na mbere campaign for peaceful by-election in Olkalau. The Olkalau by-election for DCP is a local affair. We have left it to Senator Methu and Jiko Muhea and the local people to do their politics. And I want to tell my brother Irungu Kangata, I heard him saying that he wants to come with the Damonanchi to Olkalau. We don't need you there for DCP unless you are coming to campaign for another party. Rigathi Gachagua akiuga kinya thirikari nĩ kwĩtia na njĩra ya ũtũma minister mwanya na kinya atongoria bangi Ntere Olkalau kenda kubaringira thirikari UDA yomba kũiyũkia gĩtĩ kĩu. Those people you are giving money to campaign on Olkalau want this election postponed because they want more money from you. They are saying if this election is over, they are not likely to get any more money from you. So they are also causing problems in Olkalau, Akina Kiunjuri and others, like in Faith the Town. Because they are saying you have been giving them too much money. 15 million shillings every day. Nĩ bureo nĩ wetera na kona kithira IEBC o mai kithira itira kia kithurano kiu kana kithira kigita na mbere kiumia twitite na tumenye no nchamba ati UDA na DCP. And also Olkalau is a good opportunity for many fellows who have run away from their homes on escapades. Wanasema tumeenda Kalau, wamechukua magafre, wameenda kuishi huko. Phineas Imana, Ndeto Cheweru. Musiasa Mithika Mzalendo na amenerete bo kadharo wari rwa kigina rura rwa kurukirwo ni abunge akiuga bobo ni untu bokainyiria bunene ya Kenya. Akera na Weru TV na njira mwanya Mzalendo ugite wote bura kinyabo ikirikiri urimi bugatuma Kenya baraberi gaira urimi bainyiri kyo turone agitariria bate untu bobo gutegerwa na njira ya ndene nera kinya amenerete abunge baraba kurukiria rwari ruru agitariria bate kumakira Kenya. Dennis Mugendi na Chatariria. Kuringa na murwiri bunge Igembe South Mithika Mwenda Mzalendo ni atuwe nande akathinga taugebwa akari na umabure burio ni bathuri ni uria thirikari ibainyiritie tontu kinyama watho jaria abunge bagukurukia ni ja kuthiria akari antu iba promiserwe linda mama ikethire bwiro uru atire iriku na aratheru gaiti kimera kia mira ikyo kibawete kuma thirikari kweya mira bunda esiringi ngiri 120 sietete 150 siarukire sia ngai isiringi ngiri 30 kanki na iro itekuoneka kinyayu inambira sietire kateo yeyire etonya mira ene engeranto bakwa
ende antu ibathirire barabara maua gitura athiru kianine kwina ma kindrani kwina ma park barabara era kuma 2013 itura ya kawa MP no yukasia contract bekia ya kura kurwa au bakaumao kiuriare MP wetu na representant bena bangi ba Meru aibo ibaere ba yes bara biba kuruka cia mbere ni ure itheruto abera ngere yantu kurukia sheria cia kura antu pateki uria kabeta aba kurukia tuone ndre thina yetu number 1 2 3 mwaka number 10 ni MP ba betu especially ba Meru ibatumanire ba buonkaru twabera eteyo isiaere ntunga ni mawatho akwa ni jainyiritie kinya aitingogi bathirikari arimi ba majani na imera bingi na weje kinya mantu jangi ja muturire ojaringi ni mawatho jau na nande arira akari ni ba minsuri metho kithurano ni kijite owe ara mwarimu akathirira ni owo akathirira thai ende ibarekire ogoti rege ke mayani yonto paraba zone siero siege South kana Meru yonde 0.5 every kilo ukethira weketha we ukethira ukire ya Ruto na thirikari yundie thayo kya kwenda kura kithaka kana transfer mwana kithaka utiomba mbeza ila sio transfer wendie ke thirikari icio nyingi keiro kura cio kithaka kira MP beto iba bakulukiria mantu yau no tubobe na mbesa no tuibe yawa o weekend be yawa ngiri mana tano ka milioni cia kuya kwa atu siringi maneli bapuoro eba buthirie kiuchumi kenda be yaba kwa siringi maneri Dennis Mugendi Weru Njuma Yembe South County ya Meru Kongena kugikundi kia siasa baguchita the Meru we want kumatigania nikimenerete bambobas asiasa baja Meru onde bakuga ni bakorera kwariria kana gukujira kuri na mirandi kathomba kumakire thirikari county na kinya kumakire thirikari nene bakiaria kia maba abaugite ni bonete mirandi mwanya witi na mbere arabachitite gwita na mbere kugwata Rais William Ruto na kinya gavana Mutuma Toithin Kiambaru. Meru we want. Meru we want. Yes we can. Gikundi kimwe kiria giguchita Meru we want runguro mwamburejo atigani batamburukitie mworoto jwa ngwataniro yao turaba kwathira ne kurumira witi na mbere. Why Meru we want? Batubira tugandene ya Meru timariri tindwimbo tisiasa idena umithio turenda maendeleo ibonto ikundi kiwatanite negembe chapter na imenti chapter tukuwa we want development in our Meru County. Araba gwete mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na kinya utongere bo thirikari ya Meru. Bati twamenyere itutumirwa mbaya asiasa bakabanga mantu yona njirere tebugi na itukona to inge bati wa appreciate mantu ya thirikari ekubwithia. Tutirimanite ya turi antu batigania east na tigania west. Ira tuweta tigania region ya ere within Meru county na twe chapter tigania nikenda twita na mwito yomo ya kuwaito support thirikari na twita na mwito yomo ya kuwaito support president wetu ito support deputy president wetu Professor Kithure Kindiki na ito supporting governor wetu wa Meru County Reverend Isaac Mutuma Ntwethinkia. Bakiuga ngugira gavana Mutuma aritete mwaka jumwe ne kumubatara kwa ibindi bingi biere bya wathani. Tukona maendeleo atakuthimika yara ataomba ukinyanila leo twara gavana baubangi kuba atwe Mutuma proven leader na Mutuma kawa kanya kangi 2027 na 2032 can make Meru progress at a higher level na ibo tukura motoiba toy antoba Meru na especially tigana chapter itukuwatre the Meru we want Mutuma as the governor. Yes. The Meru we want Mutuma as the Otawethire migwi ya gisiasa etiagite kugerwa Jonaro na Jojo kierekerwa mubangani wa kiama kia DCP urokuruira gite kia ugavana Meru Mithika Linturi. Oni kiuria kirambere nkwenda ni kuria muntu awetwa Linturi ndi muria no ntona arawire Kithure Kindiki ti Mumeru gachagwa no Mumeru
Number 2, bunge bora kwenda ni kwira antu betu ba Meru na antu igitara siasa riokwiriria kwina antu batwire itene na batwire na mantu yao batwire utongoria na itene neruare batikuya batotalela ngwira baritire lentore mbere ya romba kura na twire mantu ya scandal ya fake fertilizer era yare mchanganyiko ya maram na mayantiri atwire ni atiekara karibu era toelewe. Siasa iji cha one term na two term ni chirigeri kugwata Mwangi Kinyankuruki onde tuthengerete 2027. Naito kuwa two term. Sasawa. Meru we want? Two term. Toithingia? Two term. President Ruto? Two term. Akariba anture riboi wodi ne ruirirwa rera ne barirete wagi baroje ntere ubakiwa bobo ne boringithete bone no turo baba bainge ba karina kuba inyeria ne arabo giteroje ne uturo na thineje ne batere kuthangikiro na mpe kwago ubakithiro bakiangaika no turo kuringira Kinyankuruki akariba baba gitara Kenya gutonyi kundine kenda bareta inya yawe amwe na boria njira cia gukandana na thina eje pare amwe Kakimutegi na reportage. Riboi-inĩ ĩmwe ya ntũra cia wandia rũire rwa rerere rũmĩrĩtwo kĩnyamara kĩa wagi bwa rũĩ ũntu bũrĩa bũtũmĩte bamwe batũri bekĩra mũtĩ gĩturo kĩmwe na kwambĩrĩria gĩkundi kĩa rũĩ kĩingo kũthiria thĩna ĩno. Grupu ĩjĩ twambĩrĩrie katenema no ntu bwa kwithirwa twina thĩna nyingi mũno cia rũji na ningi twithirwa twina ũkĩa bwa mantu mwanya mwanya jamwe kinya antu bakwa bakaga ora bagwitethia bamwe bajwo bakaga ora bagwitethia na tuomba kwithira twina group iji turi amwe na tuomba kwithira twina so much achievements. Of course kwina challenges vile nigitumi tuomba kwithira twina gikaro giki kia narua amemba ba bonde antu ba bonde baraja ni amemba barojirwa kirwa buguri water project lakini incidentally for those years that rojiro rwejire 4 years actually ote a single pipeline ya rojirwa kirwa buguri water project in Amitendeji. So we are very expectant. Amemba baba are very expectant from us nikenda tukomba kubaretera roji ndene antura eje. This is a dry area all the way kwina mwankaro iri gweta science chaisiolo na nuntu kiara kimwe gitiuragaga nda akariba kurombo gutonyi ikundini bia rũĩ nuntu muntu ewe nkatitetheka pontansio kwithura twinde tu we amemba ba CBO ni utethio bura bumaira kiri grupu yu beyond provision ye roje na mantu jau jangi CBO ni tetaira antuba virenjeje mantu jastima mantu ja barabara inkuruni mantu ja roji aja ntore na iji i dry. As you can see, it's a dry area na challenge yetu area nene buru ke uturi bwa ntore iji i kwaga ruji. Piped water is the only way because kugeria kuthithia mboa aja ntore na iji ni twikite kuthura ya mbe challenging no to the least you can go to get water, underground water, is 380 meters. So it's a very expensive venture for any member to try to do, even our group to try to do. So most members are bound, or rather we are actually even encourage those who did not to still try to get into groups where they can get piped water into their homesteads. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbũrĩ ngĩripotera Werũ Njuma nĩyo kambĩtaga Kimutegi. Jema kuma gachoka mbere South ni baithukirite sibitari Embu level 5 bakienda mwana wa watungatirwa na mpwe baruga matukirwe sibitari ne untukira Jumamosi ari na ururubwa kwe wa mwana barabo endaga athinjwa na CS na mwankira na andi atiriko thieta ni untuba gituo kio kwithirwa bati na tharike bamenerete bobo bakiwa mwari wao na gakenke karagati ciari bari ugwatine bagutakinya uturo bwao.
Ekari amwe akuma mwena wa Gacoka gicigo mbunge kia Mberetherero ni marurunganite nginyagia thibitari ya Embu level 5 makienda kumenya niki murwaru wao aretirwe thibitari ino Jumamosi ya kiumia kithiru na ndari aratetheka nginyagia umuthi. Atwaritwe thibitari kugia mwana no ati gwatuika ndangitangikirwa ati tondo thibitari ino ndiri na nthakame yake. Turaukite guku kuvakere tuka murata wetu nthakame ka ukire guku thibitari ya General level 5 Jumamosi gaukite kuvewa mwana kagiuka gakirwa no akathinjirwe mwana na gakathimwo gakithiro gatina nthakame mbeganu gagituika gatingithie thieta no ndo nthakame tembeganu mwana ucio agikara guku kuma Saturday nginya umuthi atari arathirwa thieta na timuve mwana nginya ruarwa noruru. Valeri umuturire wake na wa mwana uri akuite uri ugwatire ni undu wa gucerithirwa guku mbere ya agatetheka. Na niko turauga thibitari no riraretia andu engi down. Mutumia uyu no ngiatethekire kungia ina nafasi mbega, kungia ina facilities, kungia ina storage wana ya nthakame thibitari rino. Lakini utira ina nthakame kuma Saturday mutumia in labor pains. Ucio no gwati ni tondu nitungiata mwana ucio na wakairi nitungiata nina wa mwana ucio. Na Valeri utongoria wa kaunti ya Embu makiria thibitari ino ya Embu level 5 urarutwa mavitia ni undu wa kugonderera wirari wao. Twe turauga atiriri tondu uko thibitari no gutina facilities, gutina itanda cia kurara, guku gutina thakame ngikirwa mundu riria atuika no ageka accident kana no ageka undu gacoku, gutina ndawa mandagitari matiko makwigana. Turauga aino twita raia a Embu County mambo ni one term kwa nini senator wetu Mondigi ni muremone kuovasia maundu ma government. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Bodaboda kuma wodi nenjia ni batigi bathuke na ikundi biri gukonia kigina kira Rais Ruto akirendio nga yawe ya Ruantere Chaburi rure augire akaba gikundi kimwe gikiuga mbeca iji ni ciaejanirwo na babangi bakiuga mbeca iji itirekeretwe na kuba bagetera babangi ba bodaboda nanje batigi kumenya uma bubungwa bakiure MCA wa Mwendali kubamenyithia kithira mbeca iji ni ciarekererwe kana no kabagetera Duncan Mwathi na gutwa iji Kinya. Gikundi kia thithia ba bonda kia mairi ithatu bonda CBO ikianjiritie kuonania nkuyanio haraba mubakuga mbeca ira Rais wa Nthiguru athanire mweri muthiru batacio na bakiari barombete MCA wa Mwendali gukara Nthiguru na gikundi giki na kuona bura bagekera mitaratara gutigira mbeca ino ikuthi na mbere kwi wiki baguna. Ntugwira Rais ari na atwa indire atwa milioni 2 turura ase petrol station no to twaete twatumiri twe bawetia mbeca ugenda cia twayirwa twe antu banjia na mbira twe kumarware tuterwa githinjere gucietire nditugenda mweshimi wetu Mwendali atwirora atubangire na mbia na atwerelesa na cietaitire. Isaman farm beta Andrenes mnene angua milioni cietu yele tuthanwe tumeo tugwethia cio tuma batu turuwarira kintu kia kuruma kia antu bakanjiria kwirwa bamwe bakubangi baku na as long as antu bau bairitangu enjia antu barabonde baraba ibikundi bya bikibiki bonde banjia babati wetwa bakadithwa nthi na bakaurwa uraba kwenda na mbeca cio baibo bongo bakanjia muya na mbeca ti mbeca iyokua gutwika gacietete wikirwo miukone ya antu no ntu bau tutebwitikiria kana rira muntu anjiria kwaria akanjiria kwirwo twakuonia twakwethia kinyako kia kwethirwa mheshimiwa juwe ni mheshimiwa wetu tunakupenda tunakujali baturira weyire wauwa no kwenda support ke batwe itokwa ya support na itokoromba sana otorikane na milioni yele cieto tore kinya bikibiki 10 kumania na kwatho kwa mbeca ino ikumirite rutere rungi na rura rwina barua rukiuga nio certificate ya guma ya gikundi giki gia CBO ya bonda mairi thatu ravyo to mambari aru are no ntoba mtoyo to musangi tia Mwendali mongo yo angere Mwendali atarombaira antoba egembe centro kento ke president tukoro kona president umrombe ntobia egembe centro Mwendali arombaira vijana ba bonda CBO banjia wandi so musangi respect Mwendali na wasetha Mwendali to sisi tutakutafuta manieru are
gikekire mambesa ira mheshimiwa Mwendali arombire nontu bwa bonda riders njia rira twatirimene mwisho wa Kithare twatara officials na twarugura kundi na kina certificate ende mbesa batuga tweterete mbesa thiato kuringana na protocol. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kiege Mubunge wa Gembe no Julius Itumura wetita na mbere kwithikira nutubagiko kethe mzee Patrick Toinaba erigeri kunogo kwa rojo alugageta na mbere kwigiga kithomo kenda gukiria mugongo akiwa gukiria kithomo gugatuma kuoneke siasiri na ugima na uturo bubwega bwa Kenya. Etete na mbere na kuomboresa kiku kethe wawe mzee Patrick Ntoinaba mubunge giciko giki Gembe North Julius Itumuna gwetete urethiritwo akinyiri mantu jage kithomo na kugweta jorerwa muno herega ikureta mbasi sukuru ya Naikorio ende ntuko inyumene antu bana barambiri kumibangira njama ya kumithia na kinya kuna sukuru eu twari no tukaya na mbasi a few weeks ago alafu no ntonuje ko igwari kinya na komori turathiria ndio magate oma Anakuwa antu abonda bari babake yao chokia nkatho iba kuminya bata kinyatha ire bateta ibo ntoku bagwa bake yao chokia nkatho so mbasi ani enda weta kinya kuethwa kenda kutweka temaendelea lakini ni maendeleo agita na mbere na kuinyeria untu bubononekete ikuthumbia chindani baba kisiasa na bare kinyare mwe bakarira gitiki woka iri akiurimbie mwanya bakwenda ikweja kugitarwa ngine rogi kithomo so twaria mantu agithomo ni ongwe turita na nyo yakuria kuntu kokwe ni ombo to change twebele kisiasa ila sio ukumbavu siasa sio binafsi woninyara ndeyende wende school twasia mbesa ende nguba kwa bagaya na reba ke yakuo na bataya nangirie mwe koge ya ayompeta kundabu ugomba nesia urundabu wota atia thiringie mwe gomba na yau mantu ake domo baka wambaste maendeleo iraste maendeleo la empire numbers itekuo inguoka kinyangoroba mbasare ni kuonwa mwanya yo kwake kante kamata mbera wento ambo kamata chekimbuku onge kana irabara ndiro imuthano atukahuratwe mubunge Taitumwari kwa kithomo kyo ake kiomba ikoretwa garuruku nthiguruni na arua ntu twakuria kithomo ikyo kyakuria community ye yau yange ya hukuma mukondwe ni kithomo gitira atia siasa ibwe mantu angomori yathire mantu ya tukanyuithia ombe tutirarari kanyua lakini ndabere bagi unyuitha ciombe itukunyuithia Kabianga Mount Kenya Maseno kanana atia Masinde Muliro Pwani University Kemu Chuka ama kila bali kiuti kithomo and I'm proud of that. Antonia Ntotoche Weru TV kume Gembe North ni Edwin Gatobu Atongere mwanya ni bakinyite mambure ja kurugura musikiti jwa jamia Isebania county ne jwa Migori ni are batariritie eje ni njira ya makureta mo muinge kurikithia wetike bwa Kiislamu na kinya gutambia ruteto amana bare abo kari mambure ne ja ne mubunge Junet Mohamed gavana uchila yako na kinya bange. Sisi Waislamu sisi mumeona vile nchi inaenda sasa. Sisi kama watu ya ODM ama nyinyi iko kwa chama kingine. Unajua wakati Musa alienda safari akapotea akarudi akapata watu yake wanaabudu ng'ombe. Sasa labda nimepotelea nyinyi mkapotea njia. Mkaanza kwenda njia nyingine. Sisi sasa tuko katika serikali ya broad based. Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto. Na mimi naomba nyinyi tuunge mkono serikali ya Rais Ruto. Hakuna njia nyingine. Hao watu ni Wakuria sio Wasomali. Na kwa vile ni Wakuria wanaishi hapa wanakataa kwamba sio Wasomali. Waliniita wakaniambia wana vijana wamesoma, university wamemaliza wako hapa, wangependa wapate nafasi kwa serikali yao. Tuko na kijana moja tu hapa ambako kwa kaunti yako. Matiko yuko wapi? Wapi Matiko? Tuweze kufanya biashara hadi asubuhi. Hayo ndo matarajio yetu.
Hatuwezi kuwa hapa tunafunga maduka saa moja na wakati sehemu zingine, boda zingine watu wana operate 24 hours. Kwa hiyo nitakapowaita, tafadhali muje, muache shughuli siku moja, tukae tupange mji wetu wa Hispania. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Atutonye biashara ne nande biashara bangu cha mutumba thokone gakoromone ni bori cha municipal manager mutindo gutigira rukone rukwoja no bakiaria biashara baba ni beje ne ntukumugwanja untubo buingwa kwago bethirwe bakirega kure ugoti na batumire mbeche ukwithereria thoko bari babongwa. Abiashara ba mutumba nene gakoromone na liba shimiritie na kutha bakimeneria kuingia koruko kuntu kura bakwenderia bakiwa untu bubu batetha bagitikiria mwita na mbere kira tukuromba governor a make sure antu bathurite aete ngugeja municipal manager ba ku make sure to kwegererwa na bare go twegererwa me batu tutire revenue monkera au aratokinyetie nonga twachiegerera especially rukorwa guchiegerera no rwiga koromone nonga twachiegerera no ndunya muntu ro ingugija bara especially ara tubona bakiegera nonga kwira mwegerera mateja umerungu kendegera mate chojurite ibande nendo mungana tukwende tukona witri mate na ke buruburu go cost mono batu antoba mitumba kila kitu kero kereta thoko cha ndere andeje wa mitumba mateja tukwojanua ikyo kwenda kumyanike batu kwojana mitumba tutebioro tuteroje tukuge mwekura gira engorera nguo ekinyombura ndera kero kire kana amba gwitetheria mwekuna ithukirie atukugana nyabate antomutumba itotegero twakiro biro nyabangi bakejana kime kimwe kutho bakethero rukoruru kethora tiu baketha bakejuke matagari jangi jakona ati kuntukura bakwendeli go kutheru na in case bakatha monga thai batojanya mate ndina plan yenge ego request anto barege kure akanso monga beja bato shugurikire twama baraizi nyanto bo bange barege ikure ambio barege ikure revenue no to bakwetherwa atere tote kwegererwa na tote ukarake clean environment na actually cleanness eu ni hygiene mbere thro batu tote thro to didire to manto jara to ali cha kweresa aja na rueje tole ya biashara baka koromone batu tote ya taxi kaire taxi no to gatumira kuithera area na gochiekira roje ango ndo mira au antu ba biashara ba koromone kiriro kiu kio ba eja na 7 days nya unde chairman yo thoko no 7 days ngutikaniri acho petho batiregera thoko na batheria na bekira sanitation block na baturetera roje within 7 days yo toka ari ogotikaire tukaithera iria ka batu gaitanya 2020 tugachwa antu bagatuthereria twingwa aendera ugere oni ethanga karaja rukone oni ndere ya mbesa kaire na ndiromba county ya Meru yegembegerere andu aja na bambegerera oni ngari ya mbesa ndikoreka kuria indi ndethira kwina ruko oni ndiri ya kairi agiya mtu ejo ndingithia oni ngandira nawe na thirikari nande kutekia kuerensana muthuri murioki wari njuma mutirirwa kangangi Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Togo kinya muthejo ante tochie tochero njuma thithatu na njira inkinyaneru mbitikire ngo chokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bakona kanya kugwatana na bautwe utuko bonarwa etana mbere gukenera mibango ya Wero TV nyuma ya kagitagate kuraja ni mubango jwa The Plug oni mbitagwantinyari kinywa mona nirio mathithio kari Purity Richard ithirwa no tukobobwega.